that you supported as the Rwanda defense. It's an open secret. I don't know why even people want to hide about that. Because the Rwanda government is denying that. Well, the Rwandan armed forces toppled Mobutu. And at the beginning, we denied. And let me tell you, in 1996, I thought it was a legitimate cause. Because at that time, Rwanda was threatened. And they had to defend themselves. But after overthrowing Mobutu and returning of the refugees, we should have changed our course. It should have been Rwanda talking to the DRC on how we can be able to live together. Number two, there is a misconception that M23 is a Banyamulenge thing. That's not true. The Banyamulenge thing is a long time ago. It ended in 2002, actually 1998, when General Kabarebe left Kinshasa. That is the end of the Banyamulenge issue got finished. For your information, during Kabila's time, Azarias Ruberwa, who is a Munyamulenge, was the vice president. Nyarugabo, who is a Munyamulenge, was the deputy speaker in government. General Malik was the deputy army commander. Bisengimana was the head of the police. There are so many, even today, there are a lot of Munyamulenge who are brigade commanders, regional commanders, battalion commanders, including General Masunzu, who has just been appointed recently as a zonal commander, and General Gasita, who has been appointed recently. They even have a minister Munyamulenge in the government. The Minister of Infrastructure in Congo is a Munyamulenge. So when people here in South Africa talk about Munyamulenge, it's a misconception, it's a lie, it's not true. Mm-hmm. The issue of Munyamulenge is different from M23. So people are confusing these things. And definitely, when they talk about the Sun City, the Sun City agreement, well, we participated in that with some of the colleagues I've been talking about it. But at that time, who were involved? It was the RCD that was mainly a Tutsi group. There was RCD Kisangani of Wamba Dia Wamba. Then there was Bemba, MLC. All those became vice presidents to Kabila. Umugabo umwe ngo bigeze kumukubita babo mu kabarege kumwe izoga. Baramukubita arababara ngo atahe ananirwa kwigwanaho mu kabari ngo ataha kubita umugore wiwe mu cimbo cy'abaga bamukubise. Kayumba Nyamwasa Omega arapfuye none ga abanyamurenge ni bagiye gucumita inabi y'urupfu rwa Omega. Urumva icyo kintu? Ubwo ni kuvuga ati u Rwanda sinshoboye kurukubita, sinshoboye no kubesha abanyarwanda, simbabeshe ibyo ntaca besha abanyarwanda badafite. Reka ntangire mbaye ikaze kuri Rwanda Nordic TV, ni televiziyo ikorera mu majyaruguru y'u Burayi, no kuvuga mu bihugu nka Sweden, Denmark, Norvège, Finland na Iceland. Nge muri kumwe nitwa Gatete Olivier, ariko nkaba ntari muri studio ngenyine. Uyu munsi mbafitiye umutumirwa mbafitiye rero nagira ngo atangira bibwira kugira ngo tubone uko tuza kubagezaho ibyo tugiye kuganira. Mbere yuko wibwira abadukurikiye, nagira ngo numara kubibwira uze kubasobanurira aho uri, aho wavukiye, igihe umaze se, aho wenda aho uri cyangwa niba beri ngombwa, aho wakuriye, n'ibindi. Noneho mbere yuko twinjira mu kiganiro neza nyirizina, tunababwira icyo tugiye kuganiraho. Ikaze mu kiganiro, utangira wibwira abakunzi bacu. Ya murakoze bwana Gatete. Amazina nitwa Mfitumukiza Michael, uko mubibona hariya. Ntuye muri leta z'ubumwe za Amerika muri state ya Missouri. Nkaba ndi umupapa umugabo ukomoka muri Congo, ahantu bita Murenge mu karere ka Mibunda. Niho navukiye, nkaba ntuye muri Amerika. Ukaba utuye muri Amerika ariko ukaba uvuka i Murenge. Impamvu rero nagutumiye muri kino kiganiro kandi ntangire nguha ikaze mu kiganiro, haherutse kuvugwa inkuru mu kinyamakuru, ngira ngo warabikurikiye, ubwo habaga ikiganiro cyari kirimo Kayumba Nyamwasa, ndetse yari yatumiwe n'umunyamakuru aza kuvuga ibintu bijyanye n'Imurenge. Ariko nyuma aho ngaho naje kubona ko habayeho kumusubiza. Habaho iretere yanditswe na Gakondo, uraza kudusobanurira Gakondo ngo niki, noneho unatubwire n'ibikubiye
muri urwo rwandiko mwanditse musa nk'aho muvuguruza cyangwa mwereka rubanda ko Kayumba ibyo avuga arimo arababeshyera, cyane cyane ko ahubwo hari n'ibibazo byinshi yagiye abateza. Wenda watangira utubwira gakondo ni iki se, gakondo ikora gute, noneho tujye noneho mu rwandiko nyirizina mwanditse n'ibikubiyemo. Murakoze cyane. Mu magambo makeya, gakondo ni ihuriro cyangwa se ni ihuriro rya mituwalite zigize z'abanyamurenge aho zituye hose ku isi. Ubwo ndavuga mituwalite za Europe, Amerika, Australia na Canada n'ahandi, ndetse no mu Rwanda aho ngaho mutuye. Ni ukuvuga ngo ni mituwalite z'abanyamurenge aho ziri hose zihurira muri gakondo, iyobowe n'umuvandimwe witwa Kazinguvu utuye muri Canada. Igakondo rero ni igenzura ibikorwa za mituwalite zose bihuriza hamwe kugira ngo babashe gufasha abaturage bo mu karere k'iwacu tuvukamo, ndetse no gukemura ibibazo bitandukanye mu bwoko bwacu aho buherereye hose ku isi. Iyo niyo gakondo rero. Yego, uti kugira ngo mubashe gukemura ibibazo by'ubwoko bwanyu mwese aho mutuye ku isi. Nuko rero mugize gutya, mubonye Kayumba Nyamwasa mu gitangazamakuru gikorera South Africa, bitari ngombwa ko ndi bugaruke hano mu mazina yacyo, aho agira ati ibibazo byanyu kugeza ubu ngubu byararangiye, nta hantu bihuriye n'ibibazo biri muri Kongo ubu ngubu. Mugira gutya namwe mwandika urwandiko musobanura uko ibibazo bimeze, munerekana n'ibyo Kayumba Nyamwasa abeshya. Watubwira muri makeya ibikubiye muri ruriya rwandiko mwanditse, kuko rwandiko ubona ko ari rurerure, ariko rugizwe n'ingingo zigera nko muri 3 cyangwa 4 paragraphe nk'izo wenda ukadusobanurira abatarabashije kurusoma. Murakoze cyane Gatete. Kayumba Nyamwasa ibyo yavuze afite uburenganzira bwo kubivuga, kuko n'umwe wabaye inkomoko cyangwa se wagize uruhare runini mu kuduteza ibibazo twagize ubu nyine. So ubwo burenganzira bw'icatumye abo umwanzi w'ubwoko bw'abanyamurenge, ni uburenganzira bwiwe kubihitamo, ariko kandi ntafite uburenganzira bwo kutuvugaho ngo duceceke. Icyo navuga ni kimwe, urwandiko wararubonye rwanditswe na gakondo. Ndavuga rwari rufite ibice bitatu cyane bijangiranye n'icyo yavuze ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Ijambo rya mbere yagaragaje ko nta mutima w'impuhwe, kandi agaragaza yemeza isi yose kuko ari umwanzi w'ubwoko bwacu, bitewe n'amagambo yavuze apfobya impfu twagiriye muri kiriya gihugu cyacu, jenoside twakorewe, ndetse na bimwe yagizemo uruhare, ubwo ndaza kubigeraho. Iyo ni intambwe imwe cyangwa se ni paragraphe imwe yavuzeho uburyo yagaragaza kuko abanyamurenge muri kiriya gihugu kuva muri 1996 nta kibazo na kimwe bafite, kandi abesha. Mu by'ukuri siko bimeze, ndaza kubibagaragariza aha ngaha, ndetse namwe abenshi muzamukurikirana amakuru hariya mu karere ka Kongo muzi ukuri. Sinzi ko wenda natangirira kuri iyo paragraphe ya mbere ngo mbanze ninyomoze mbone kuja kuri paragraphe ya kabiri. Yego Bwana Gatete, mfite imyaka itari mikeya, nubwo atari myinshi cyane, ariko nubwo yaba mikeya sinayoberwa amateka y'abanyamurenge muri kiriya gihugu, kimwe nuko nawe utayoberwa amateka y'u Rwanda uri umunyarwanda. Kiriya ni igihugu twavutsemo tucisangamo, ariko tucisangamo dusuko dusa, nta ruhare twabigizemo. Abantu bose n'Imana yabaremye, nta muntu usumba undi, nta n'umuntu utaresha n'undi. Basogokuruza bisanze muri kiriya gihugu kuva mbere ya colonisation, urabizi kuko conference de Berlin yabaye turi muri kiriya gihugu tukimaze mu myaka myinshi. Hari uza wumva bita imurenge, nitwe ba mbere bahakandagiye mbere y'andi moko yose. Barahashika barwana intambara zo kurwana n'ipyisi, birukana ipyisi mu gihugu, inyamaswa ziva mu gihugu bagituramo. Bukeye haciye imyaka myinshi, ubwo ndavuga muri 1964, mu 1964 haza kuza rebellion yitwa Mulele. Urumva iyo Mulele yari shaka gukuraho ubutegetsi bwari buhari, abantu bose bayigiyemo kugira ngo hazeho kuba protection yo guproteja abanyamurenge, kuko deja bari batangiye kuba discriminer cyangwa se kuvangurwa. Abanyamurenge bayigiyemo kugira ngo barinde ibyabo, banarinde n'ababyeyi babo bature mu karere kimwe n'abandi.
bafatikanya n'abandi bararwana bajya ngo muri buce Murere. baja muri Murere. Mm. Bukeye ya Murere itangira kurya inka z'umuzungu wahabaga ngo ni Liga yari yaraje muri colonisation, yari umukoroni. Mm. Yari afite inka nyinshi hariya mu Mibunda, mu Turambo, mu Minembwe, barazirya zirashira. Bamaze kurya za nka za Liga, batangira kurya inka z'abanyamurenge bafatikanyije koze. Urumva bari muri Murere, ariko Murere igatangira gufata inka zabo bafatikanyije umuheto kurwana bakazirya. Abo ni ba Murere nyine. Aho ni ba Murere. Mm. Ubwo baba bihindutse abanyamurenge barari kumwe no muri Murere. Harya niba bafite n'irindi zina ryitwa Simbara. Yes. Simbara. Nono batangira kurya za nka z'abanyamurenge kandi basangiye kose. Nza kubihuza n'uburyo Kayumba Nyamwasa yagaragaza kuko abanyamurenge bari muri leta, akibagiza kuko mu gihe cyose abanyamurenge bari bafite abantu muri leta bitabujije leta kurenganya abanyamurenge kandi hari abanyamurenge bakorera leta. Urumva Murere yaryaga inka z'abanyamurenge ikica abanyamurenge kandi abanyamurenge barayobotse Murere bayikorera. Mm. Ico gihe muri 64 haje kuba massacre zagiye ziba nini zitanditswe, ariko dufite amarchive amahanga atamenye, nta buvugizi bwabaye mu turere dutandukanye tw'Imurenge, zica abanyamurenge benshi, umubare mwinshi ntakubwira. Bakoze massacre ahantu bita kuri Kirumba. Aho kuri Kirumba hapfiriye abanyamurenge benshi, njewe nkomoka mu mwacu muri famille yanje. Ni ukuvuga ngo famille yanje yose yari tuye aho ngaho kuri Kirumba barayishe yose irashira. Ni muri 64 baraje mu muhana bafata abagabo n'inka n'abagore barajana, bageze hepfo y'amazu bafata abagabo bose barica, bafata abantu barica, ngo barangize bashorera inka magana baratwara. Uwo muhana usigaranwa abantu bene abangaba basore bacitse bakeba, ariko abandi bose barapfa barashira. Aho ni kuri Kirumba muri 64 muri 64. Bahise bakomereza aho ngaho bica abantu aho bita ku Gatobo. Abanyamurenge barapfa cyane muri 19 mwaka mvankubwira. Ngo buce baramanuka bica abantu bitabone ku Kirambo. Bica abantu aho bita ngo ni kumunanira. Abantu barapfa benshi cyane. 96 Zaire, ubwo kandi ko ndazambuka nigira hino. Muri 96 leta ya Zaire ya Mobutu yari ifite faiblesse y'utagera zino nterahamwe zari zamaze kwambuka FDLR, zino zakoze genocide mu Rwanda. Zijana ya ideology zakuye mu Rwanda zo kumva kuko aho zigeze hose zitabasha kubana n'umututsi. Batangira campaign yo gushiramo ideology abakongomani bene wacu baramoko twari duturanye ko batagomba kwemera ko tugomba kuba muri Kongo koko atari yacu. Babiba genocide, ideology ya genocide mu baturage. Abaturage bari bamaze imyaka batangira kumva kuko umunyamurenge ari inzoka, kimwe na rya jambo ryakoreshwaga mu Rwanda. Ubwo ndavuga ni muri 96. Kugeza aho guverineri wari uyoboye intara ya Sud Kivu ya Bukavu ari ubona witwaga ngo ni Walumona cyangwa Walumona. Uwo Walumona yari pasteur w'itorero ryitwa Sepake ari ryo mu Rwanda bita ADPR. Aragenda afatikanya na FDLR, bamuhereza delegation yo bita Leonard Nyangoma n'abahutu bavuye mu Burundi. Baje Murenge gukora suivi, kuja kureba uko Murenge iteye nuko abanyamurenge bameze ngo babakorere genocide. Bivuze ko abiburundi nabo babatatse guhera kera cyane. Urumva Nyangoma n'abahutu bo mu Burundi bazanye n'uwo ngo cyangwa Walumona, bazana na FDLR, barazamuka baja mu Minembwe, barazunguka igihugu cyose ahantu umunyamurenge atuye, baja mu Bibokoboko, baja mu Rurambo, baja ku Ndondo z'Ubuvira, baja mu Mibunda, baja mu Minembwe, bararenga ahantu bita Imirimba, bagenda bareba aho umunyamurenge wose ari, bakora lorema neza, barategura genocide, imipangira zamuka kira kitu. Nta kintu cari gisigaye gusa no gushiraho date nazo yari amaze kuzishiraho iminsi yo kuzica abantu mu gihugu nka kure babikoze mu Rwanda. Ubwo ndavuga izi FDLR zari zakoze amabara mu Rwanda zica abatutsi, kavuga leta nkavuga Nyangoma n'abahutu bo mu Burundi na leta ya Kongo, precisement hari harimo guvernere w'igihugu wa province ya Sud Kivu, agasura akaba n'umupastori uhagarariye Sepake. Yego. Barazamuka kubw'amahirwe y'Imana muri 94 muri 96 sorry mu kwezi muri September ubwo ndavuga 96 nibwo inkotanyi zadutabaye muri Kongo, ziraza zihagarika ubwo bwicanyi.
zarabuhagaritse mu turere twose jenoside yari yateguwemo, ariko leta ya Kongo kuko ke yari imaze gusandaza ideoloji ya jenoside ifatikanyije na FDLR, abanyamurenge bari baragiye ku mashuri, abari baragiye mu gucuruzi mu zindi ntara, abari barazindukiye mu zindi ntara, nta watashe, bose baguyeyo. Ubwo ndakubwira n'abandi ibihumbi bapfuye. kuko ndibuka ko mu Rwanda deja icyo gihe twari twatangiye kwakira impunzi z'abanyamurenge. Yes, 1996. Ni ukuvuga ngo abanyeshuri baguye muri Université ya Lubumbashi bafite umubare 98. Abanyamurenge bose bari Kinshasa, hari abana b'abanyamurenge i Kinshasa bari bacunze Laurent Désiré Kabila. Barapfuye abana b'abanyamurenge barenga 500 bari bariyo. N'ubu mu bana b'abanyamurenge bari muri Kinshasa mu 98 hakurokotse abana babiri, umwe araha muri Indiana muri Amerika, undi sinzi state atuye. Mu babiri mu bana bose bari Kinshasa, abandi bose aho bari mu ntara zose bari barimo FDLR na leta ya Kongo n'abakongomani babiciyo bari mu ntara, nta n'uwavuye ngo azaguke. Yego. Ubwo ko ndagenda kwereka ko akarengane k'abanyamurenge bikubiye mu gisubizo mwatanze muri ya lettre ya mbere. Muri ya lettre tugaragariza uriya mugabo ko kugeza n'ubu nyine ibyo byago, kugeza n'imizo ntambara zirimo kugeza n'aya magingo ubu tuba tuvugana nje nawe. Yego. Mu 2022 Masunzu uri ubona yu General Masunzu yaragiye ahantu bita Igihungwe n'Ikirembwe, nawe ukomoka imurenge, ariko deje bamaze kuba corrupted n'ubugome yagiye akorera abanyamurenge kubera corruption z'inyungu ziwe guzisanzwe. Yakoranaga na Kayumba Nyamwasa, ibyo ndaza kubihubukaho neza. Yakoze alliance na FDLR ahantu bita Igihungwe. Izo mumva ngo Gumino yari ririmo bano ba Colonel Makanika nabo bita ba Colonel Bisogo, nico kintu banze gukorana n'Intera, ariho baje gutandukanira nande n'Amasunzu. Ibyo turaza kubigarukaho. Mu 2016 umukoloneli witwa Tawimbi ukorana n'Amasunzu yari Kinshasa. Afi Kinshasa hamagawe na Kayumba Nyamwasa muri South Africa. Aragenda barabonana, yagiye inshuro zibiri. Abinjiza muri ijya P5 yabumva RNC bakora inama n'ubuyobozi bwayo, bategura uburyo bagomba gutera igihugu cy'u Rwanda, ariko a partir bakoresheje tere y'imurenge. Yego. Bukeye Kayumba Nyamwasa abwira Tawimbi n'Amasunzu ati jewe ndi tayari kuza gukorera training iwanyu. Kwenda ndashaka kugaragariza nahubutse kuri rya jambo ruwambashije unyitondere gatoya. Kayumba Nyamwasa yarababwiye ati jewe ndabaheza instructor uzabakorera training hariye. Atanga umugabo umumajoro wabaga mu Bugande witwa Mudasiro. Mudasiro arahongaho mu Rwanda. Yego. Tawimbi, urugo rwa Tawimbi rwari rutuye ahantu bita i Bujumbura, rushinzwe kwakira interahamwe zivuye Mozambique na Malawi na Tanzania, zaciye Tanzania zikambuka ziciye ahantu bita mu Kigoma, bakambukira ahantu bita mu Rusenda ni munsi yo mu Bibogobogo. Niho P5 yambukiye ahantu bita mu Rusenda, barahaba. Bukeye rero nari nakubwiye ko Gumino yarimo ba Colonel Makanika na ba Colonel Bisogo yari yaragiye muri leta. Sinzi kunyumva neza, yari yagiye muri leta. Imaze kuja muri leta, hakaba hari umuhungu witwa Nyamusaraba. Uyu Nyamusaraba yari umusirikare wa Gumino, yari umusirikare wa Bisogo na ba Colonel Makanika. Yego. Bukeye hakaba hari imfungwa zari zarafashe mateka z'abagore b'abafurero, barazimuhereza bataraja muri leta ngo nazijana Buvira. Arazijana zigejeje Buvira, barya bafurero kazi yajanye barabesha muri leta ngo Nyamusaraba bafashe ku ngufu. None bagiye kuja muri leta babisogo na Makanika baramubwira ati wowe ufite case uregwa, sigara ahangaha, nitumarugera muri leta tuzakuburanira ikicaho kikugwe uko barakubesheye tukuzane. Amaze gusigara rero nibwo Masunzu na Kayumba Nyamwasa na Tawimbi bamudevye, yanga gukurikira babo bagiye muri leta, bamuhereka kuko bagiye kumuzanira P5 rero bagakorana. Yarari wenyine akagira ama escort abiri. Yego.
kugira ngo abantu bumve neza kuko Kayumba Nyamwasa ntawe ibyo avuga byose hariya abiterwa n'umubabaro w'uburyo yakiriwe mu murenge. Noneho araza ngo agere ahantu hitwa mu Bigogobogo, ahasanga umushefu witwaga Rwanyintare. Ndavuga ubwo ni Mudasiro nabo bari kumwe. Rwanyintare aramubwira ngo icyo ntokwemerera, ntabwo Bigogobogo yaba centre, ntabwo Bigogobogo yaba centre de formation yo kuja gutera igihugu cy'u Rwanda ngo tukwemerere. Ntabwo twakwemera ko muri antite nyoboye haza kuba umwanzi w'igihugu cy'u Rwanda, shaka ahandi hantu ugenda. Aramwirukana. Uwo mushefu nkubwiye wamwirukanye baje kumwica nyuma yarapfuye kuko yanze kubaheza ibyicaro. Yirukana Mudasi. Yaramubwira ati nta mwanzi w'u Rwanda nshobora kwemerera kuza gukorera mu karere k'abaturage bacu hano mu Bigogobogo. Mudasi baramwirukana, arazamuka aja mu ishamba rya Bijabo. Ngo ashika asangayo Nyamusaraba. Nyamusaraba abashefu baramuhamagara buturere twose tugize umurenge. Barahamagarana bavuye mu Mibunda, bavuye ku Ndonda, bavuye mu Minembwe, baraza bicaza Nyamusaraba. Baramubwira ngo ibyo ukora byose udukurire uyu Mudasiro hano mu Banyamurenge. Kidushaka gukorogana n'igihugu cy'u Rwanda ngo ducumbikire umwanzi w'u Rwanda. Kongo ni nini, nimba ashaka gutera u Rwanda aje mu yindi province, aje ahandi ariko mudukure hano kuko tidushaka ibibazo no kuvuga ngo u Rwanda umwanzi wa u Rwanda tumucumbikire twebwe. Mudasiro baramwirukana mu baturage, aragenda aja mu Bijabo. Ico gihe Tawimbi na Kayumba Nyamwasa bari en contact ku buryo Tawimbi yageze agenda muri South Africa buri munsi akazana amafaranga aje gutsinda iramwe zivuye za Malawi baciye Bujumbura, baraza binjira muri Bijabo nakubwiye muri rya shamba. Bageze bari sokamwe baje kurema mu masoko bakaza kugura ibyo kurya bagasura kinjira rya shamba. Ariko ico gihe nta mwana w'umunyamurenge numwe cyangwa umuturage w'umunyamurenge wari uri inyuma yabo, nta n'uwabagemuriye, nta n'uwahuye nabo, nta n'umwana w'umunyamurenge wagiye muri iyo training. Mudasiro arahari. Noneho bukeye P5 yaje gusenyuka, barakorogana nabo nyine uko yasonyutse urabizi, barasenyuka baragenda. Ibi Kayumba Nyamwasa rero avuga arabizi neza kuko ibyago twagize mu 2017 twabitewe nawe. Uti ziriya mayimayi n'abari na leta ya Kongo bakoze initiative buririye kuri speech za Masunzu, kandi babizi neza kuko ibyo bahabakora. Uyu Kayumba Nyamwasa yaramaze kugira n'imvugano na Masunzu na leta y'u Rwanda kuko na leta ya Kongo yuko bagiye kudusenga. Mu 2017 twarasenyewe. Ibyo Kayumba Nyamwasa avuga ngo nta kibazo dufite. Hari umuvandimwe n'ubisha avuga kuko kuva mu 2017 kugeza ubu nyine abanyamurenge banyazwe inka 400. Iyo ni statistique yakozwe mu 2019 gusa. Tidushizemo inka zanyazwe mu 2020, tidushizemo inka zanyazwe mu 2021 kugeza ubu nyine. Ariko statistique ihagaze neza ni inka 580 by'inka. Nibaza Zanyazwe na leta ya Kongo iherekeje mayimayi. Hari n'izaraswaga, hari n'amavideo, hari n'izaraswaga mu mihana, hari n'izindi bazingiraga ahantu hamwe zikicwa n'inzara zigapfa. Kandi izo nka zose nkubwiye Bwana Gatete, nta nka zaririwe mu ishamba, tizanariwe mugabo, zajanwa ku masoko ya leta ziragurishwa, zikava mu Minembwe, zikaje Baraka, zikaje Fizi, zikaje Rulimba, zikaje Kindu, zikaje Salamabira, zikabagirwa ku masoko ya leta arimo abasirikare, ndetse hakabayo n'abasirikare bamwe bo abanyamurenge bariyo, ariko zikababagirwa mu maso bakabona uko zihazibaga. Ni ukuvuga ngo mu Minembwe kiyasiga no ko kwasigaye 0.5 y'inka mu bantu bari bafite inka. Abanyamurenge barabambere amatekura yase. Kayumba Nyamwasa muri mu kiganiro yavuze yagaragaje ubutegetsi abanyamurenge bagiye babamwo, agenda avuga n'amazina y'abategetsi bagiye baba bari no muri leta ya Kongo. Ariko yirengagiza kuko hari n'abasirikare, hari n'abayobozi b'abanyamurenge bagiye bapfa bakorera Kongo kugeza no muri no leta mbaye mvuga ubunyene. Imihana yasenyutse muri iyo myaka kubwiye ni imihana 550 irenga, ndaza kureba muri archive neza. Yego. Abayobozi yavuze ko bari muri leta ya Kongo. Uriya General Bisengimana Kayumba Nyamwasa yavuze ari Kinshasa. Iwabona Bisengimana mu bibangwa mu Rurambo n'amatongo harasenyutse. Bisengimana ntiyo hagera. Akora na leta se wewe ubyumva uti ibyo bintu? Nicyo cyakumereka kuko uburyo twebwe turengana turi no muri iyo leta tuyereka ko turi abakongomani tukanayikorera, ariko ikaturenganya tuyirimo.
muyirimo. kimwe n'ukuntu nakubwira ati muri Murere bayigiye muri Murere ariko barabica barimo babanyaga n'ibyabo barimo. Cyo kintu wacumvishije Yego. Bisengimana ni general ari Kinshasa ariko ntiyo kandagira iwabo. Habaye amatongo barahasenye. Umugabo witwa Mukiza Nyabaharira ni PDG ni OPG muri Banque Centrale i Kinshasa. Ni nawe uhagarariye mituwalite Kinshasa y'Abanyamurenge. Iwabo ni mu Rurambo. Nyina umubyara bamutwikiye mu nzu mu 2020. Ariko nyine reka ngaruka aho ngaho gatoya. Byumvikana ukuntu mufite abantu umugani wa Kayumba bakora muri leta. Noneho akagaruka akavuga ati dufitanye ikibazo n'iyi leta. Abo bantu nibo babagambanira ahubwo se niki babafasha mwebwe nk'Abanyamurenge? Mu by'ukuri icyo navuga nta na kimwe badufasha kandi nubwo banagira nk'icyo badufasha kibafite uburenge bafite imbaraga zingana n'iza leta zo guhagarika ubwicanyi. Icyo leta ikora ni ibashira muri presence y'amaso y'isi kugira ngo itwice hayivuga ngo ntiyayitwisha ati nikimenyimenyi muvuga ko turisha Abanyamurenge dore dufite bene wabo dukorana. So bivuze ko Kayumba bari kubashinyagurira mwebwe, bari kudushinyagurira kwa. Reka ngweze kumufana. Wumvishe ko Kayumba Nyamwasa yavuze ko no mu bajenerali bari ubu nyine babaye nome Masunzu arimo. Yego n'Amasunzu arimo yamugarutse. Niko gushaka kuvuga ati leta barayibeshira ko yica Abanyamurenge. Ni gute yica Abanyamurenge asubiga promoting abandi? Chakenda rachumva? Yego. Masunzu bwiwe yavugaga iwabo kumonya havuka ni mu matongo harahiye. Masunzu ntakigira inkoko mu minembwe inka ziwe zaranyazwe bicana na mubyara we waziragiraga baramwisha banyaga inka ze bazitwara ari general. Ariko nawe bikavugwa ko yagambaniye abahungu b'Abanyamurenge bakicwa bari kuri training wing bagera muri 100. Benshi cyane wenda umubare ni muremure sinabasha kusoma hano. Mu byago twagize niwe waje abihetse ariko cyane ibyo twagize byinshi muri no myaka nkubwiye 8 ishize n'ibyago twatejejwe na Kayumba Nyamwasa bafatikanye na Masunzu n'uwo bita Tawimbi. N'uwo Tawimbi ni nabyo nashaka ko twereka abantu kuko wabivuzeho. Kuvuga ko Kayumba ari we wabari Chris. Ego ndaza kuvuga rero ngeze kuri Kayumba. Ibyo mpare nkubwira rero abo bayobozi bari muri leta havuga nta numwe muri bufite iwabo. Iwabo harasenyutse. Donc nukwiyerurutsa kwa leta kugira ngo ibafukishe ifuka amahanga ifuka isi bereka kuko nta mfu dukorerwa. None ibabwiye ati ni gute twica abatutsi dufite abatutsi muri leta? Ni gute twica abasirikare b'abatutsi tukabarya n'imitsima dufite abajenerali b'abatutsi? Kayumba Nyamwasa afite azukuri neza ko ibyo yavuze bihwanye n'inyungu ziwe kandi izo nyungu zingiye kuvuga neza rero kuvuga ari amagambo nukugira. Urabona Kayumba Nyamwasa ari mu bantu ba mbere barwanyije babanye na Excellence Kagame kurwanya jenoside mu Rwanda. Ariko bitewe n'amagambo akora avuga n'amagambo yagaragaje imyaka yose akoze kuva avuye mu gihugu nukuvuga ngo yarwananaga n'abandi afite umutima utandukanye n'abandi barwananaga. Ariko nugushaka kwigira mwiza reka nkubwire Michel umbabarire guca mu ijambo gatoya. Nugushaka kuko yarabonye ahantu heza ho gushaka kwigira umwere. Ni platform yarabonye yo gushaka kuko byagaragaye neza avuga asa nkaho avuga ngo u Rwanda rujye mu biganiro na FDLR. Abajenosideri azi neza ko yarwanyije. Yego. Urumva akabakurikira kurinda agera Kongo. Arongera agaruka avuga ko nibyo jambo narimvuze Gatete. Avuga ko Abanyamurenge ikibazo cyabo cyarangiye. Urumva ibyo bintu bibiri afatanyije arashaka kwiyerekana kuri kote ya FDL yumve ko arimo arayivugira noneho na kote ya Kongo byitwe ko arimo aravuga ko nta nkuko wari umaze kubivuga byitwe ko nta kibazo ifitanye n'Abanyamurenge ahubwo ari ibintu u Rwanda rurimo rurashakisha. Komeza. Urabona narimvuze ati Kayumba Nyamwasa bafata igihugu cy'u Rwanda bana muri rankota yo kwica ya jenoside yabereye mu Rwanda. Urumva ko ababo barwanaga ngo bahagarike jenoside. Yego. Ariko batazi ko muri bafite umutima wo gukorana n'abakorana yo kuzokorana
n'abari kuyikora ni ukuvuga ngo inyungu yarwaniraga cya gihe zitandukanye n'iz'abandi barwaniraga. Abandi barwanira guhagarika jenoside iwe afite ibindi abaharwanira atagezeho ariko bitari guhagarika jenoside, kuko n'ubundi nyuma yaje gusubira inyuma aje gufatikanya n'abarya yarwanyaga. Ni ukuvuga ngo umutima mu babohoye igihugu cy'u Rwanda, mu bunamuye igihugu cy'u Rwanda bagikuraho inkota muri jenoside, Kayumba Nyamwasa ntarimo, kuko yaje kubamwo ntaba yarasubiye inyuma ngo aje gukorana nawe n'abayikoraga. ariko bicyaragambiriye kenshi no kubarya amafaranga nabyo byaragaragaye. Noneho ngo arangizega inyungu zari zaratumye arwana yazigezeho, aravuga ati jewe sinigeze n'ubundi mu mutima wanje sinigeze rwanya gukuraho jenoside, niko guhindukiraje gukorana n'izo FDLR. Ariya magambo yavuze rero naya reka njya kubwira ari impamvu yayavuze. Yigize umuvugizi wa Kongo kugira ngo akureho Kongo icyaha cyo kutwica. Ico ni kimwe. Icya kabiri, kwiyama South Africa ayibwira ngo ntibakababesha abanyamurenge ntibafite ikibazo, yumvishije iriya video ya Tabombeki avuga ko abanyamurenge ari abakongomani ariko barengana nk'abakongomani babita abanyarwanda ariko kandi ari abakongomani. Ashaka gukura ririya jambo mu banya South Africa kugira ngo inyungu ziwe zaho urumva yashatse kubera umuvugizi leta ya Kongo, ariko kandi ashaka kwiyama leta ya South Africa kutuvuganira kugira ngo izo mbaraga leta ya South Africa ikoresha kugira ngo ivuganire abanyamurenge izimutize, noneho abashe kurwanya ino jenoside Kongo idukorera, ase n'umuntu ubaye intware kuri leta ya Kongo kuko yabakuye icyaha cyo kutwica. Cyo ni kimwe. Cyo nshatse kuvuga ni kire, Kayumba Nyamwasa umubabara afite igituma avuga biriya byose, ntayobewe yuko dufite abasirikare b'abanyamurenge bagiye bagwa mu ma province yo bagiye bazira ko abanyamurenge ko ari abatutsi, ntabiyobewe. Kayumba Nyamwasa ntayobewe kuko dufite abamajoro bari bambaye iteni ya gisirikare bari muri deployment kimwe n'abandi basirikare, ari kumwe na bagenzi biwe na tutilere wiwe, bakaba bari mu modoka ya convoy ya gisirikare izungurutswe n'imbunda zikomeye. Bakaza abaturage basanzwe hari amugweba, bakaza bakijira mu modoka ya gisirikare, bagatora umusirikare umwe witwa Kamizo w'umunyamurenge, bakamwururutsa mu muhana, ababo basirikare bahagaze aho n'intwaro, bagacungera abaturage, bakabacunga, bakabaha umutekano, bakamwotsa, bakamurisha igishwaga. Umusirikare w'igihugu ibaza, abaturage bakarya umusirikare aho ngaho, bagenzi be baraho ngaho. Nimba uza wumva umuntu witwa Ntayebegwa, ni nabyo James Kabarebe yavuze ati nibingira nafandi bingira wabivuze. Yego, ntago wajya kungeraho nge na yego, ni gute abasirikare mugenzi wabo bamubakura ngo bakamurya? Ibyo Kayumba Nyamwasa arabibona, ariko kubera ko umutima wiwe usa nabo bakorana kera, kugenda kuri kamera akavuga ko abanyamurenge nta kibazo bafite, azi ko abanyamurenge bahabaribwa 1 2 3 4 5. Icyo ni ikintu gitangaje kubona Kayumba Nyamwasa ukwasa ku maso ukubibona, ariko umutima wiwe urasa deja na ideology. Arica abantu bitiranya. Kayumba Nyamwasa si mwiza kurusha abatutsi, Kayumba Nyamwasa si mwiza kurusha abahutu, oya. Icyamugize kibi ni ideology y'ubwicanyi yavukanye. Nta muntu mubibaho Gatete, habaho ibitekerezo bibi. Umutima wiwe wirengagiza kuko ibyago abanyamurenge bagize, iyi mihana nakubwirenga 500, afite uruhare runini cyane kuba dusenyera. Kandi adusenyera kubera impamvu imwe, nuko yamaze kubona ko avuye mu Rwanda, aravuga ati nta yindi ziri zampesha guharuka mu Rwanda, nuko nzaza nipfukirije izina ry'abanyamurenge, nzitiza akarere kabo, icya kabiri mbakoreshe, icya gatatu credibility nzayihabwa nabo. Amaze kugera ari murenge rero, bari bamumenye ari kumwe n'interahamwe. Nta munyamurenge n'umwe ufite ibitekerezo washora imbaraga zo mu nterahamwe, bamutera utwatsi. Ngo bagutwere utwatsi rero, niwo uriya mubabaro, niwo uriya mujinya wose yirengagiza impfu z'abanyamurenge akazipfobya. Nuko abizi neza kuko izina ryacu ryabaye rinini kuri we, riramwangira ku buryo atashobora kurikoresha muri politike ziwe zo gusenya no kuvuga ngo azongere kandi atere u Rwanda azane abajenosideri. So ibyo yavuze byose hariya
ni ukudupfobereza mu mubabaro we, Mm. ni ukwirengagiriza akababaro kiwe mu byo atekereza atari kutubonera, yari kutubonera ngo yatuburiyemo. Yego. Ndangiza kugira wenda ngweze umwanya ubaze neza. Mm. Hari ijambo rindi yavuze rya kabiri, Yego. aravuga ngo abanyamurenge ngo uretse no kuba badafite ikibazo ngo n'iriya ntambara M23 ngo ntibayirimo. Nibareba nibyo nanjye kukubaza. Mm. Yarabeshe. M23 ni abantu banze akarengane bashaka gutaha iwabo, abenshi bari impunzi. Abanyamurenge si impunzi, Voilà, ni impunzi cyane. nta diferanse y'abatutsi bari muri Nord n'abari muri Sud. Mm. Akarenga icyo baziza muri Nord nico batwikira muri Sud. Mhm. Abatwica ntibazi diferanse yanje n'uwo muri Nord. Uwo bashitse wose gusaba kumva avuga ururimi rw'ikinyarwanda bakabona afite isura y'abatutsi, baramwica batabajije ngo ni umunyamurenge cyangwa n'umunyamasizi Mm. cyangwa n'uwo muri Nord. Muri M23 abanyamurenge bari bafite uburenganzira bwo kujayo benshi cyane, apana umwe, babiri, apana magana abiri, apana magana atatu. Mm. Hariyo n'abakoloneli n'abamajoro bariyo. Biriya byose Kayumba Nyamwasa bivugiraga iki? Ni ugushaka gufata rino zina ry'abanyamurenge ngo arikure mu mfura ifite, arikure muri politike za Kongo, namara noneho yereka Kongo ko iwe ahayeza Kongo kutwica, kugira ngo nejo azongera agaruke kandi asa n'umuntu wuririye kuri rya zina ry'abanyamurenge muri iyo gahunda yiwe yatawimbira amasunzu. Mm. Ariko abo kubwiye bombi nuko nyine ari babiri, nta wundi muntu wabinyuma. N'amahanga n'abantu bose barabizi, bazi ko nta munyamurenge w'inyuma Nesha bundi amasunzu. kandi mu mwaka niba ari umwaka ushize hagaragaye amazu arimo aratwikwa imurenge, bivugwa ko abasirikare b'abarundi baje barangiza bagaha umwanya n'abamayimayira bazamutse baranze bagatangira gutwika imihana. Wabona ubizi kundusha, ariko njye nagiye mbona amavideo n'amakuru amwe namwe bivugwa ko Abarundi bambuka muri Kongo umunsi bwa mbere bagera muri Kongo, bageze ahantu bita kuri Gatobwe, bahatwitse inzu z'abanyamurenge. Mm. Ibyo byo birahari n'amavideo arahari. Yego. Turashaka kuvuga ni iki ngiki rero. Ndagaruka cyane kuri Kayumba Nyamwasa. Mm. Urebye uyu mugabo aba afite amakuru yose y'ukuri ko nta munsi icumu riratwonamukaho. Mm. Afite ukuri kose yuko nta munsi intambara ziratuvaho. Afite ukuri kose kuko akarere k'abanyamurenge 80% karasenyutse. Ni gute Kayumba Nyamwasa avuga ngo abanyamurenge nta kibazo bafite, dufite inkambi z'abanyamurenge mu gihugu cya Kongo? Abanyamurenge ba Rurambo barasenyewe, bamaze umwaka n'amezi hafi 4 kubwegera, ariho bari kwibarabara rya leta. Ureka ngubwire kino kintu bwana Gatete. Mm. Minembwe imaze gusenyuka, aho akarere ka Minembwe, abanyamurenge bari mu Mibunda n'abari mu Minembwe naho bita mu Rugezi baje mu Minembwe, na hantu hatarengeje ibirometero 20, baharunda abanyamurenge ibihumbi n'ibihumbi bose. Mm. Ngo barangize barahabazungurukira, leta irahabazungurukira, isiga inzira za mayimayi na FDLR zo kubatera. Mm. Noneho leta ija kuri ya marembo yose ikazikingura gusa, bakinjira bagatera, bagatwara inka, bakica abantu bakagenda. Mm. Aho ngubwiye muri Minembwe nta munyamurenge wemerewe kuhava, nta worenga imbibi za Minembwe, nta wemerewe kurenga ngo aje Ibaraka, aje Buvira, arengende mu zira ze. Abandi bakongomani bene wacu bose baje aho bashaka, ariko twebwe ntituva muri Minembwe. Ni ukuvuga ngo wideprashije ukagera muri Uvira bashobora kukwica. Uvuye mu Minembwe ugaca inzira ya Fizi uja Uvira tiwohuruka. Uvuye mu Minembwe ugaca inzira ija ku Ndondo, aho bica ku Ndondo umanuka mu misozi ya za Gafinda tiwohuruka. Mu Mikenge, aho bita mu Mikenge, hari camp, hari refugee y'abanyamurenge batuye hafi y'iwabo bari muri camp de refugee. Umuntu akaba muri camp de refugee kilometre kimwe n'iwabo. Umuntu akaba muri camp de refugee ku masantimetere n'itongo ryawe, ariko nturigeremo. Bari mwika, baracunzwe mwika, mbese ni muri camp de refugee mu nkambi. Abanyamurenge bafite inkambi murenge barimo, batewe n'intambara. Kubera ko ari leta ibitegeka cyangwa ni leta ibitegeka. Ahantu hose bari batuye bahashize umwanzi, nta munyamurenge worenga aho hantu ngo aje guhinga kure yaho atuye. Bari muri iyo kambi bose ninga bari. Abari mu Rurambo bari mwika, aho biti Gahororo, bari ahantu hamwe bose mu musozi umwe baryamyeho bose, abantu ibihumbi bajyanye ku musozi umwe, ntibemerewe kuva muri iyo kango bagende. None se ukiri aho ngaho Michel, abari mu Bibogobogo bari mwika,
sinzi niba ndihuta, mufite abahungu batwirwaneho, yego mukagira n'abahoze cyangwa niba bagihari simbizi, gusa numva ko hasigaye bakeya abahoze bitwa ngo Gumino. Ibyo ngibyo nabyo wenda uraza kubiducira mu mayange uko bimeze n'uko byatangiye, ariko wabaye nk'ubikomozaho. Kugeza ubu abo batwirwaneho bafashe iki ababyeyi banyu bari aho ngaho bamwe bagiye barokoka? icyo batwirwaneho bakoze Gumino ntuyivuge ntayibaho, nicuka n'izina ntayibaho, ntayibaho pe, mbikubwire ntayibaho, ntayibaho. Gumino n'izina ribaho, n'izina nk'uko n'izina ariko ntibaho, kuko ija kuhaba iba yarafatikanyije n'abandi gutabara ababyeyi. ese Nyamusaraba bahe ariko kandi abana n'amayi ahantu bita mu Masamba, aba mu Bafurero n'abamayi. Gumino yagiye gukwijoininga mayimayi, iri kumwe na mayimayi n'interahamwe ziri ahantu bita mu Rurambo, niho bari zo nterahamwe n'izo FDLR zo babana mu Ikanamayi n'izo FDLR ahaba ku izina rya Tawimbi na Kayumba Nyamwasa. Muri zo nterahamwe za Kayumba Nyamwasa zihaba zikabana na Nyamusaraba ku izina rya Tawimbi na Masunzu, babantu bita mu Gitoke. Kayumba Nyamwasa we abantu be bakorana bakaba yari abo ngabo ari bo Gumino. Yego. So naho twigwana ikikora yaragiye muri utwo duce twose abanyamurenge bagotewemo nko mu Minembwe, ibaje inyuma kugira ngo irinde umwanzi utera muri ya mihana. No mu Rurambo nuko kubera imbaraga zayo yaravuze ati muri benshi kandi muri ahantu hatandukanye, icyo tugomba gukora niki, reka twemera ha leta y'abazingazingiye aho tubacungira umutekano. Nuko ngo twigwaneho iri muri ya marembo yose leta yakoreshaga kwinjiza mu mwanzi gatera abaturage, yaba ari mu Bibogobogo, yaba ari mu Rurambo, yaba ari Indondo za Bijombo, yaba ari mu Minembwe. Icyo yakoze yagiye inyuma ya leta, harya umwanzi leta yinjiza iturutse muri barya bicanye bose FDLR na mayimayi leta yinjiza. Twigwane yashinga ibirindiro bituma irinda ibyo bitero no kugira ngo impfu zigabanuke zo kwiki. Ibyo ntibyabujije rero leta imaze kubona ko twigwaneho yazungurutse aho abanyamurenge bari, nta buryo izana mayimayi ngo yice, yatangiye kwicira abaturage mu mazu. FARDC y'uwo wita Muhima, Colonel Muhima, yiciye abaturage ahantu bita ku Kivumu abamama ejo bundi mu 2018. Abagore irabafata bagiye gushaka icyo bagaburira abana bagize inzara, baje gushaka icyo bagaburira abana mu mirima bahinze iruhande rw'aho bari bahungiye. FARDC irabafata irabavyola, ngo imare kubavyola ibaca amabere bari bonsa. Twabahambye nta mabere. Iyo ni FARDC ifite pasa ya FARDC ya leta ya Kongo. Ngo buce bafata abamama bavuye gusenga kwinjira saa 9 z'amanywa, barabarasa abagore 9. Abo ni muhe mwaka? 2021. Mu gihe Kayumba avuga ko ibibazo byanyu byarangiye. Ibibazo byacu byarangiye. Mu 2022 FARDC yateye mu Minembwe, itwikira abasaza babiri n'umugore mu nzu, yasanze abandi bose bahunze abo basaza basigaye mu muhana kubera kunanirwa kugenda. Twigwana imaze kwirukana mayi igarutse isanga barya basaza mu muhana, FARDC yaje inyuma irabatwika mu mihana barapfa. FARDC yaragiye hara muri leta majoro mvuye bite mu Minembwe, umusirikare asanga umwana w'imyaka 12 uragiye inka, aramufata umwana w'umuhungu witwa Mugaza mu 2022, iramufata FARDC apana ko iramufata imutema igitsina, irakizana umusirikare akizana cereka Colonel oti ndora kazi nakoze. Iyi leta Kayumba Nyamwasa avuga ngo ndidupfa, habeje kubaje bundi mu 2022 FARDC yaragiye yica umusirikare wa MONUSCO. Mwimara gufata umusirikare wa MONUSCO baza kumwica, irabesha ngo nitwigwane yamwisha. MONUSCO ifata intwaro zikomeye ikazirasa mu baturage, ikazirasa intwaro abagore bagasuka amada, kugezaho amasasu baracu munsi yahuriranye n'abagore 3 n'umugabo wari uvuye mu isoko n'umwana w'umuhungu barapfa. Ari MONUSCO FARDC ifata abasirikare bayo baragenda n'injoro binjira muri universite y'uriya Dr Lazare, bafatamwe abantu baraza barabica. Bukeye basubira bafatamo umuhungu witwa Rutare, baramwica. Mu gitondo bakaza bakamwica iruhande gwika. None Kayumba ati ibibazo byanyu, Kayumba ati abanyamurenge nta bibazo bafite.
Kayumba Nyamwasa afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo avuga kuko umutima wiwe arabizi neza kuko abanyamurenge ubwiwe azi uko abanyamurenge bamufasha. Guhakana impfu dupfa ntiyoreka kubikora kubera kuko azi kuko umutima we abasaza bawusuzumye ageze hariya baramubwira ngo ufite umutima w'ubwicanyi titwokuzana ahantu ubuze kuba intandaro yo gutera ikindi gihugu. Biriya byose ahakora ni ukutwihimuraho ariko azi impfu tuba dupfa kugeza ubu nyine. Azi ko abanyamurenge bakeneshejwe na leta ya Kongo mu myaka 8 hamaze kunyagwa nk'ibihumbi 500 bizamuka. Azi ko bari abagabo bose yavuze bari muri leta ya Kongo nta wogera iwabo habaye amatongo. Nuwo masunzu uyu ngubu bakoresha bakora na Kayumba Nyamwasa nawe nti iwabo harasenyutse nawe ntakigira inka nawe zaranyazwe. Ariko ubu nawe ari mu bibazo bitamworoheye kuko ntashobora gusubira ikisha. Cyo kuvuga niki rero? Iriya jambo rero nari nifuza ngo Kayumba Nyamwasa kuza kuvuga ngo abanyamurenge ngo muri M23 wangu ko ndakubwira ngo ubwicanya abatutsi bakorewe muri Nord Kivu ntaho butandukanye n'ubwicanyi twakorewe muri Sida kubera kuko twese ko turicwa na ideology ya FDLR ko turicwa na ideology y'interahamwe kandi izo nterahamwe n'induzihetse rero ni Kayumba Nyamwasa. Yego. Igituma asaba leta ya Kongo M23 Rwanda na leta ya Kongo nuko azi kuko muri iyo leta ya Kongo harimo ingabo ziwe. Of course. Arasabira leta kuganira na M23 kubera ko azi kuko muri iyo leta yiwe iri infiltré na ideology iri infiltré n'ingabo ziwe kandi akasura kandi akisheshesha ku izina ry'abanyamurenge kubera cyacizere cyo kuvuga ngo nzatera u Rwanda nciye mu banyamurenge nzakoresha ba masunzu. Wategereye video witwa Tawimbi avuga ko ibo bazofatikanya n'interahamwe bagatera u Rwanda. Tawimbi yavuze iryo jambo ryari avuye muri South Africa kubona na Kayumba Nyamwasa. Kubonana na Kayumba. Ubwo rero bari bamaze gusenyuka mu bijabo bamaze gusenyuka imurenge abanyamurenge babwiye ati ikintu tutarimo hano tikizokunda barasenyuka. Umubabaro rero ngo mukufate ariwe ari masunzu ari Tawimbi baravuga ati inyungu zacu zirasa nkaho zanzwe n'ubwoko nta bwoko buturi inyuma. Icyo twakora niki twemerere mayimayi n'izintera hamwe na FARDC bice bene wacu babanyaga ibyabo tutitaye kuko basa. Ari uriya mutima uri muri masunzu ni copy paste y'umutima uri Kayumba Nyamwasa. Imigambi yabo bombi irasa ni nayo mpamvu n'ubu nyine masunzu iyo umubajije tese nawe ubwiye bamubajije tese hari intambara yabaye wanyu ntiyemera iwabo harasenyutse ntiyemera yaranyazwe ntiyemera abavandimwe babapfa kubera iki ni kimwe na Kayumba Nyamwasa uvuga ko nta jenoside yabaye mu Rwanda kandi ari mu bagiye kwihagarika. Baravumwe bose baravumwe. Yes, icyo navuga rero niki kuza kugaragaza abayobozi bacu bakora muri leta sikindi iwe kariyeza kuri leta no kweza leta no kugira ngo agaragariza ya jambo leta ivuga ngo se kuki mudushinje impfu z'abanyamurenge twa dupromotinga abagenerale babo. Waje kureba mu generale ba promotinze ni nka kwa kundi wabonye mu Rwanda habaye jenoside hariho aho bita bakarabira. Hari abatutsi bari muri bakoreshejwe gukora jenoside siko byageze Gatete. So icyo nashaka kuvuga niki rero Kayumba Nyamwasa ibyo akora byose ubwoko bwacu buramuzi buza umutima we. Ingaruka z'ibibazo yaduteye nitwe tuzizi. Yego. Nta musi numwe nakubwira ngo afite uburenganzira bwo kuba umwanzi w'ubwoko bwacu kandi yaranabikoze ariko ntazagira n'uburenganzira bwo kutucecekesha kumunyomoza no kubwira abantu bubi bwiwe ku banyamurenge. Ariko Mishe ukiri aho ngaho sindi bugende ntakubajije nkunze kubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye tukabona abantu bamwe b'abanyamurenge batuka igihugu cy'u Rwanda cyangwa basebye igihugu cy'u Rwanda cyangwa basebye ubuyobozi bw'u Rwanda bakoresheje social media. Tukabona n'abandi bavuga batari kusha mwibagirwa kuko vuba ibintu u Rwanda rwadukoreye rwakwakiriye neza duhuje ibibazo yicwa rubozo ridukorerwa ryabaye ku batutsi bo mu Rwanda duhuje ibintu byinshi cyane duhuje amateka kubera iki mushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi. Ibi bintu byose ukeka ko ari Kayumba wabibateje ibyo bibazo? Reka ngusobanure kino kintu Bwana Gatete kandi nkivuge urakoze cyane kubaza kibazo kandi ugize neza ndagushimiye. Ikintu ugomba kumenya n'abandi bose badutegera abanyamurenge bafite abavugizi ubwoko abanyamurenge bafite abavugizi. Ntabwo turi ubwoko buriho budafite organisation. Yego. Turi organize
Mm. turi abantu bafite abanyabwenge benshi, turi abantu bafite ubuyobozi bwiza, dufite abaduserukiye mu mvugo no mu bikorwa. Yego. Ntabwo turi bivajuru ngo Mm. tuvuga ngo turi abantu batibuse gusa badafite umurongo ngenderwaho. Mm. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero, bariya abantu bose babivuga batuka u Rwanda bafite neza ishusho isa n'iya Kayumba n'iya Masunzu. Mm. Masunzu yiga igisirikare kuriya ameze n'iriya ntambwe agezeho yo kuvuga ngo yabaye umusirikare, yize igisirikare, afungura imbunda, afunga akaguru agafungura. Ni u Rwanda rwamwigisha icyo gisirikare. Kayumba Nyamwasa izina afite nimba n'iryo rya general yari yarabigizwe n'igihugu cy'u Rwanda. Majorite y'abanyamurenge bose wabonye kuri media nimbuza amazina yabo hatabuze n'umwe, bose baciye mu Rwanda. U Rwanda rurabondora ari impunzi, rubarera abana, rubigishiriza abana, rubaha amashuri bariga, rubajana kuri buruse bariga. Bamaze kuhemukira kimwe na Kayumba na Masunzu, bamaze guhemukira igihugu, bajana umutima wo kugituka kubera kuko bagemukiye. Kurya bazaca umugani ngo gutanzagira gute aragutuka. Yego. Ntabwo bari abavuga u Rwanda nabi ari abanyamurenge, ni abantu ku giti cyabo bahemukiye igihugu cy'u Rwanda. Urebye umubare w'abanyamurenge bari mu Rwanda, ukareba n'umubare w'abanyamurenge u Rwanda rwafashije, nakubwiye kuko muri 1996 twatabawe n'u Rwanda, jenoside yabaye yarangiye. Abarekonesa ubwiza bw'u Rwanda ni abarurimo n'abaruvuyemo n'abari mu minembwe barabirekonesa. Ababyeyi bacu bararekonesa, baratahura ubwiza bw'u Rwanda. Ijambo rivuga ku Rwanda ntiryovugwa n'abantu, ijambo ry'umunyamurenge ryovuga ku Rwanda ntiryovugirwa kuri YouTube n'abantu bagabona kuri YouTube baza gutuka u Rwanda. Bariya ni abantu ku giti cabo bahemukiye igihugu cy'u Rwanda, barutanga kurutuka. Ariko si abanyamurenge. Hari ijambo ryosohoka rikaza mu izina ry'abanyamurenge, hakaba n'ijambo ryoza rije ku giti cy'umuntu, ku giti ciwe, bakavuga ngo abanyamurenge bavuze ku Rwanda. So ndizera kuko ibintu u Rwanda rwakoreye abanyamurenge nta mwanya abanyamurenge babona. Sinzi ko twabona icyo turushimira, sinkizi. So aba bose baje ku YouTube, izi ni produit za Masunzu na Kayumba. Yego. Ni ukuvuga ngo bizabitekerezo muri Kayumba, bizabitekerezo muri Masunzu, kuba ko nta munyamurenge upfa na kiriya Kayumba havuga. Hari n'abanyamurenge bari hano bagiye ubona kuri YouTube bakeya, nk'abagabo batarenze 5 batemera ko twicwa. Kandi yafushije mushiki we, yafushije nyirasenge, inka zabo zanyazwe, ise wawe yapfuye, sebuko yapfuye, ariko kubera umutima wagiye mu nda, indikaje mu mutima, bamukubita $500 zivuye Kinshasa kuri Western Union, akavuga ngo ntanka zanyazwe mu minembwe n'amahoro, abaturage n'amahoro, leta yacu gisegeti tuyonke tuyegere niyo leta, kubera amadolari 1000. Yego. Niyo nakubwira ngo umutima wa Kayumba na Masunzu wagiye mu nda, inda yabo niri mu mutima. Kandi bavuze ngo umutima ni ibitekerezo. Muri ibitekerezo z'abari abagabo biraho inyungu zabo ziri, biraho barira. Ariko umutima utekereza umuntu, Kayumba Nyamwasa si wo muntu w'injiji, usibye kuko umutima wamuhinduye ubujiji, wamuhaye ubujiji, kuvuga ngo aje kuvuga abanyamurenge nta kibazo bafite. Tufite inkambi z'abanyamurenge mu gihugu. Abanyamurenge bazungukiye ahantu bamwe batagenda mu gihugu nk'abandi bakongomani. Abanyamurenge bapfa umugoroba ku wundi. Abanyamurenge Masunzu uri uvuga kuriya na Kayumba Nyamwasa, muzara wiwe baramufasha, baramushita ku giti, bamusanze mu kabarazinya, bafata umutwe barawutema, bawushita ku giti. Uwo ni general muri leta. Umwungeri w'umuragiri bafata igiti baragishinga, baragisongoza, bafata umutwe barawushita. Ibaza. Ariko akaza akavuga hariya ngo abanyamurenge nta kibazo bafite. Umutima ukamuheza ibitotsi byo gukorana na FPR, ugasura kandi ukamuha ibitotsi byo kumva ko abanyamurenge batagomba kubaho, impfu z'abanyamurenge zigomba kurenganwa. Izo Kayumba Nyamwasa yavuze, afite uburenganzira bwo kubivuga kuko umutima we urabimwemerera. Kandi igituma abanyamurenge baha bamusubiza none nuko dushobora kumuha platform yo kuturwanya, ariko ntitwamuheza platform yo kumutinya no kumuhunga. Kuturwanya, kutubera umwanzi, yabaye umwanzi, kandi twahanganye n'ingaruka zo kugeza ubu nyine.
tuja kuba dufite ideology ngiyiwe tuba twarashizeho ariko kubera ko ideology twayirwanyije abasaza bakavuga ngo ntiducumbikire umwazi w'u Rwanda imbaraga ziba zasenyukiye mu maso yacu ari wo muba barafite kwirengagiza ko turibwa ko twicwa ko twambuga ibyacu ko tutaje aho dushaka ko turi discrimine mu karere intara zose uriya ndaheberwa wumva wariwe ni mukuru wanje se niwe papa kurikira ise wo ndaheberwa niwe papa kurikira ibi mpamvu abanyamurenge ko baranyumva baramufashe bamujana kwa burugumestre arahicara ku muyobozi w'akarere baramurya babanje kumuganiriza mfite abandi bakuru banje babiri bari riwe za Kindu bamaze amezi abiri bari kwa guverineri ikinshasa bakabahamagara ngo nimubare ku muntu bakavurekura bakabafata bakabica bakatwereza amafoto babisha Kayumba Nyamwasa kaza kabo ngo abanyamurenge n'amahoro kandi ibyo biba umunsi ku munsi hano twirirwa tubona amavideo impamvu bimutera kubivuga ni yayindi navuze arashaka kweza leta ya Kongo no kugenda arakamentioninga ubuyobozi bw'abayobozi twageze muri leta abo bayobozi iyo myaka yose yabayeho muri 2004 twadufite abayobozi muri leta barinjiye mu gatumba bica mu nkambi mu gatumba bica abanyamurenge 136 aho ni Burundi aho ni mu Burundi Ibukavu igihe habaye intambara ya Nabiola na Mutebutse hari habaye intambara y'abasirikare babiri bisha abanyamurenge muri Bukavu badafite kumara baramanuka bica abantu mu Kamanyura ibyo Kayumba Nyamwasa ntabizi arabizi ariko kubera ko inyungu ziwe ubu nyina afite zimusumbira umututsi uri mu Rwanda n'umututsi muri Kongo ndiyemera ko na jenoside yabaye mu Rwanda kubera ko wa mutima wiwe w'ibitekerezo bizima wagiye mu nda wagiye mu nyungu ziwe wagiye mu nda y'ubuhemu ndiyemera ko abatutsi bishwe miliyoni irenga uko atemera ko abatutsi bishwe ntabwo itangaza caka Kayumba Nyamwasa kuvuga ari amajambo ku banyamurenge atemera ko na bene wabo mu Rwanda bapfuye kandi ari muri bamwe bahagaritse jenoside kumva ko twatangaza ko Kayumba Nyamwasa yapfobeje impfu z'abanyamurenge atembereza abanyarwanda bene wabo asaba babisha ahubwo kugirana ibiganiro akaba ari kumwe n'ababishe ko bagirana ibiganiro na leta kuri rero ndugira ngo arikidi yahoze ashaka Kayumba Nyamwasa yahoze ashaka kuko ingabo ziwe zarasi bigoma zitongera gusubizwa muri ariya mashamba ahubwo baganire zikigara hafi kugira ngo ari bakunda sura kuzegeranya zizotera u Rwanda ziri hafi zira FDLR za rigoma kuri bamukoze mu nda uriya n'umubare yuko M23 yamukoze mu nda yamukura ingabo ku mupaka rero ati ni mureke Kongo iganire na M23 aziko Kongo itabaho haba FDLR aziko Kongo itabaho haba ideology y'ubwicanyi ni mureke ino ideology itura ku mupaka w'u Rwanda kandi aho banyamurenge muvuga interamwe zica bapfuye kugira ngo yumve ko umutima we wika nuko yumva ko interamwe zigomba kwicarana na M23 n'abanyamurenge n'abatutsi ku muntebe bakaganira aho ni baganira rero nta gisegeti nta Kayumba Nyamwasa kuko nta FDLR nta FARDC kuko icyo turwana nacyo hariya si isura y'umuntu ko turarwana na ideology ya jenoside ko turarwana na ideology yagiye mu bafurero ija mu babembe ija mu bashi izanwe na zino FDLR zihazonka ibere rya Kayumba Nyamwasa rero Kayumba Nyamwasa rero ibyo yavuze arabizi neza kuko yabeshaga nta n'umuntu umuha amatwi ariko icyo mubwira abanyamurenge tuzamurwanya tituzamwicicaro mu Minembwe iriya tere mu Minembwe tuzayigarda tizaba itere y'umwanzi w'igihugu icyo ari cyo cyose kubw'inyungu za Kayumba Nyamwasa n'impamvu bitamukundiye nuko n'ubu nyine Colonel Makanika uyoboye twirwaneho yazamutara kugira ngo karakarere kadatakara kuko yabyifuza ngo bagakora abanyamurenge bose babirukane narangiza akaza mu interahamwe zikagira icumbi zikagira indiri yo gutera ibindi bihugu hari n'amakuru mfite avuga ko Colonel Makanika baba baramuhaye ibintu byinshi cyane bya Mirenge anabihawe na Masunzu ndetse na FARDC n'abandi bayobozi batandukanye biciye no mu kuvugana na Kayumba Nyamwasa akabyanga akavuga ati sinakemera ko bene wacu bapfa hejuru y'ubutunzi cyangwa amafaranga ibyaba ari byo Gatete uriya mugabo Colonel Makanika sinizera yuko amafaranga bari bamuhaye ariyo menshi kurusha ayo yari afite muri leta ari komanda secteur wa Lekani yari umuyobozi ntabwo yatabaye ababyeyi yari dispon yatabaye ababyeyi nta kazi afite
yatabaye ababyeyi afite imirimo ari komanda secteur muri Congo aba ari umuyobozi uri mu karere ayoboye kinjiza amafaranga ariko ibyo byose by'ayo mafaranga bazana leta ngo bamugure bagire gute kubera ko wa mutima we w'umuntu n'ubutwari n'ishaka ryo gukunda ubwoko bwiwe umutima uracari mu gitereko cyawe ntabwo umutima wa Colonel Makanika ntabwo umutima wa Colonel Sematama ntabwo umutima w'abari abasore bitangiye ubwoko ntabwo umutima w'umunyamurenge wese uzi ko kwigwanaho kuriho wari waje mu nda imitima y'abariya ba Colonel Makanika iracari mu gitereko iyo umutima uri mu gitereko cyawo utekereza ibizima ugatekereza iby'ubwoko bushaka ariko iyo umutima wamaze kuja mu kibanza cinda umuntu avuga bingana n'uko inda yiwe yaraye akavuga nuko bingana nuko ashonje ari amagambo y'abamasunzu nabaka Nyamwasa na amagambo akomoka ku mutima uri mu gitereko cinda na amagambo batekererezwa n'inda nitekereza niyo yagiye mu mwanya w'umutima so Makanika sinizera kuko hari ibintu byinshi baragiye kumuheza biruta ibyo yasize izo yasize nizo byinshi kurusha ibyo yarwahanga ariko byose yabihinduye ubusa ikimurutira byose ikimurutira ubutunzi ikimurutira ibyo bari bamuhaye ni ukurinda ubwoko bwiwe dushaka kuvuga ni ikirere Rwanda Gatete iba imyaka 8 abanyamurenge birwanaho umunsi ku wundi yego ino Noel y'ubushize reka ndeke kuvuga imyaka yashize kuri Christmas ishize Gatete habaye ibitero 9 igitondo kimwe mu marembo 9 za FARDC za leta yakogwa Panama ibitero 9 batera abaturage bari mu makarisa abaturage bamwe barapfa twigwana ku baturage yuna muri impota ya FARDC ku baturage ngo ndavuga ino Christmas ishize kuri Noel y'ubushize iyi Nyamwasa tabizi na 24 arabizi ko byabaye Masunzu arabizi Kayumba Nyamwasa kuvuga ngo abanyamurenge nta kibazo bafite azi ko kuri ino Noel twagize ibiteri 9 na nyuma yaho haje kuba ibindi 4 habwe ngo bavandimwe benshi amazina wenda sinayavuga ahangaha ntabwo ukwezi kwari kwashira kuva 2017 ntabwo ibyumweru 3 birashira nta munyamurenge upfuye leta itishe bishije kuko yarushe bakazafata n'abaganga baje kuvura abaturage twaraje dufata initiative yo gufata abana bacu bize bakaja kuvura abavyeyi iri haruguru kuko leta ntitanga imiti mu banyamurenge leta ntigira ibitaro z'abanyamurenge ibitaro biri mu Minembwe n'ibyo abanyamurenge nibo babifurumira imiti nibo batanga bagaburira abaturage nibo ni twebwe tuvuza abaturage nitwe tugaburira abaturage nitwe twigisha abana bacu twebwe byose nitwe twabaye ubuzima bw'abavyeyi bacu leta ihari ubwo ndakubwira ngo abanyamurenge bavuye mu Bibogobogo bakazi baraka leta ntigeze bayizana agafuka kifu ariko umufurero wese wasenyewe abasenyegwaga muri zino ntambara za Noro indege zageza ziva Buraya zipakije ibyo kurya po humanitaire ikava Buraya ikajana ito kujya muri andi moko yose ariko aho umututsi ari muri Kongo leta ya Kongo ntizi kuko yasenyewe ntizi ko yambuwe ibyiwe ntibazi ngo abaye gute nta miti nta mashuri ntake ubu nkaye ngubwira imyaka 8 irashize rwo dukora humanitarian mu Minembwe umunyamurenge atova aho ari ngo aje guhinga atova hari ngo aje gucuruza bazingiye mu nkambi nitwe hasera ubwoko ijya gakondo nakubwiye rero nicishinzwe nugutanga imiti kuri abaturage nukugaburira abaturage nukumenya uko barya nuko babaho kugezaho twafashe n'abana bacu bize bakaja kuba abaganga hari leta yagiye ifata muri bajya abana bagiye kuvura abavyeyi ikazibica none Kayumba Nyamwasa ngo mwifuza arashize mu banyamurenge ariko ukiri aho ngaho murashobora kwibaza akavuga ati abanyamurenge muri rusange mufata gute M23 hari ahantu wigeze kubikomozaho ariko murashobora kwibaza ngo urabona ko mwaragerageje mukora twirwaneho murirwanaho ku buryo bwo kurinda ababyeyi no kurinda ibyanyu ariko ntekereza ko hari ubyibaza kuko ngiye nkunze kuganira n'abantu batandukanye kubera icyo abanyamurenge wewe wigeze kubikomozaho uravuga uti hari abahari bagerageje gutabara ndetse buriya nuko utabivuze no mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda hari abitanze baza gufata n'abandi ku rugamba kubohora igihugu cy'u Rwanda ko babonaga ko hari akarengane kari gukorerwa ubwoko bw'abatutsi so ni umuntu nongeye nkabigarukaho inyuma mwebwe mufata mute izi ngabo za M23 nubwo wenda ntekereza ko mu bantu twaganiriye umuntu yarambwiye ati ngiye ntekereza ko kuko arahazi hari Murenge yarambwiye ati ntekereza ko baramutse babikoze leta ishobora kubafungira amayira noneho abaturage babo bakicwa n'inzara
bakicwa n'inzara no kubica bikaba byakoroha kereka byibuza babonye ko M23 igeze hafi noneho bakavuga bati noneho reka dufatanye nayo. Mwebwe muri rusange n'ubwo wenda utari umuvugizi w'abanyamurenge bose muyifata gute M23? Nari nkubwiye ngo iyi myaka yose ishize twari dufite twirwanaho, ibitero byose FARDC yaduteye, intambara zose yaduteje idushoraho ikoresheje mayimayi, amatungo yacu yanyaze, nta munsi n'umwe abanyamurenge bateye leta, ahubwo twagaragariza leta ko nta ntambara dushaka. Iyo myaka yose nakubwiye leta yaduteje ibyo bibazo, twakomeje tuyitakira nka leta, ntabwo twigeze tugira umutima wo kwitera, twe twashatse amahoro. Rero uyu munsi icyo tuzira, icyo twatuzira nico M23 ihayirwanya muri leta muri Kongo. Ni ukuvuga ngo M23 iramutse ije ikaduha amahoro nk'aho itanze igoma, icyo twifuza ni leta iduha amahoro. Yego. Kandi muzo twaziraga ni nabyo M23 irwanira. Akarengane twatuzira mu minembwe imurenge niko karengane M23 ihashaka guca muri Kongo ahantu hose, kandi mu minembwe naho ni muri Kongo. Ni ukuvuga ngo ubu nyine turamutse tubonye M23 ikatuzanira amahoro, icyo abanyamurenge bapfana amahoro. Rero icyo nkubwira niki, leta itanga amahoro ntawe utoyikenera. Ubu nyine abantu barigoma ko barasinzira, abari Masisi na za Rucuru ko barasinzira. Si twebwe dukeneye kuba mu ntambara igihe kirekire, kuko icyo twagwaniraga icyatumye abahungu bacu bafata itwaro ni ukura ngo ababyeyi bagira amahoro, ni ukura ngo ntidutakaza akarere kacu. Abari muri Nord ko barasubizwa mu zabo, bagasubizwa mu mihana yabo, bagasubizwa aho bari batuye. Natwe turamutse tubonye M23 ikazi ikadukura muri kara karengane, abanyarurambo botaha, abanyabijombo botaha, abanyamibunda botaha, abanyamurenge bagasubira ku matongo bakaja gutungwa n'ivyo bahinga, bagasubira bagafata inkoni bakaragira. Icyo twebwe dufana amahoro, kuko n'ubundi leta twarayasabye iratwima. Turamutse tugize umugisha M23 ikazana amahoro ihagende itanga ahandi, ni amahoro y'Imana. Kandi ikigaragara cyo nta nubwo munarwana ngo muravuge ngo tugiye gukura amahanaha dufatanye n'aha muri defense zanyu, self defense zacu dushaka amahoro, tukabitakira twebwe ati dukuraho ino cumu, ariko igakomeza ikatwica. Rero turamutse tubonye abadukuraho icumu, nta wanga amahoro. None se mu gihe M23 yabitahageze, nubwo utari umuvugizi wenda icyo kibazo uzakimbarize makanika n'abandi basirikare, yabitahageze muzakomeza kwirwanaho babica gutyo gusa kugeza ryari? Kwirwanaho kuraturutira gutega amajosi. Kuraturutira gutega amajosi, kuko unarebye ino myaka yose nakubwiye guhera muri za 64 kugeza ubu nyine icyadutunze muri kagigo no kwirwanaho. Ndabizi neza ko impfu twapfa tutirwanyeho ni nyinshi kurusha izo twapfa twatwirwanaho. Exactly. Kandi sinzi neza nimba ari twe abanyamurenge ba mbere bamaze imyaka birwanaho, uzi imyaka Israel imaze kugeza n'ubu nyine kirirwanaho. So M23 iramutse itageze iwacu, twebwe tidushitse intege, tuzirwanaho mu buryo bwose. Tuzirwanaho ku ntwaro, twirwanaho mu gutunga abaturage bacu, twirwanaho. Reka mubwire kino kintu bwana Gatete. Kuva muri 98 kugeza ubu nyine mu minembwe amashuri yasenyutse, leta ya Kongo yasenye école primaire et secondaire 320. Abanyamurenge bari bageze kuri ntambwe yaho umwana ava muza kinjira mu ishuri. Nta munyamurenge wagendaga ibirometero 5 agiye gushaka ibitaro. Twenyine twubatse amashuri, twenyine pana leta twubakiye. Twenyine twibakira ibitaro mu mihana yacu. Ariko ayo yose leta yarayasenye. Iyo yari inzira imwe yo kwirwanaho. Twebwe umugambi wo kwirwanaho wabaye murage, ntabwo tushobora kuvuga ngo nimba kino kiramutse ngo kitabaye ngo no tuzirwanaho kuzageza tubanye n'iriya leta n'abara bakongomani bene wacu muri Kongo, kuzogeza umunsi Imana izaza gutwara abantu bose ikadusanga natwe turi murenge. So kwirwanaho ntabwo bitangiye muri no myaka, kandi turamutse tubonye abadukura ino twara bakaturuhura sava, bataramutse batanahageze, twebwe kwirwanaho no kwirwanaho. Yego, reka tugane ku musozo. Nkubaze ikibazo gisa nkaho ari cyanyuma mbere yuko guha umwanya ugatanga ubutumwa. Uvuga iki ku gihugu cy'abaturanyi gihinzira cyangwa gifasha cyangwa kinabatera rimwe na rimwe kikica abaturanyi banyu? Ndavuga ababyeyi banyu. Byaragaragaye bikorwa kuri leta yabo, bikorwa icyo gihugu nta kindi ndavuga Burundi, FDD
bavuze jenoside yabereye mu Gatumba hari ku buyobozi bwabo. Wavuze ko batanze inzira ndetse bafatanyije n'abarundi, abasirikare b'abarundi barareberaga kugeza ubwo batwitse imihana yanyu. Uvuga iki? Ni iki kintu uvuga unakomereza utanga ubutumwa ku banyamurenge bose ndetse n'abandi banyarwanda bagerageje kumva iriya nkuru ya Kayumba bakaba bashukwa n'ibyo avugwa ko ari ukuri? mu by'ukuri cyo navuga ni iki ngiki, ni rya jambo nakubwiye. Muri Kongo ntabwo abantu benshi bakunze kurangiza bakavuga kuko izino ntambara n'uriya mutekano abantu bagize uherereye muri FDLR yigazuye mu bikorwa, yigazuye muri ideology mu karere. Ni ukuvuga ngo ubu nyine ikintu cyakirwanwa muri Kongo si FDLR gusa, kuko n'ubu nyine FDLR wayikura muri Kongo ntiyabakuye ibikorwa byayo bya ideology yayo. Aba bembe n'abafurero bamaze kuba FDLR mu mutwe. Ideology ya FDLR yagiye mu banyindu, ija mu bashi, ija mu bafurero, ija mu barega, ija mu moko yose ya Kongo, ku buryo ikintu kigomba kubaho ni deracinema, no gukuraho ideology mbere yuko bakuraho bari abayiteje. So icyo nshaka kuvuga rero, leta y'u Burundi iri muri iriya ideology, iri muri ideology yo kumva ko nta mututsi ugomba kuba mu karere. Ariyo mpamvu wabonye bagiye muri Kongo bose bagiye nka yase, ariko ngo bashikeyo kubera kuko bari muri ideology ntibatinze muri bylaws, ntibatinze muri policies za yase, bahise deja bishira ku mwanzi wa, bahise bakurikiza ideology yabo. Yego, sinzi ko numvishije. ndakumva. Tunza kuvuga rero niki, umukunzi dufite muri Kongo nk'abanyamurenge sumurundi sumuntu uwo ari we wese wotubwira ngo ndabakunda kandi ahatwica. Umukunzi dufite mu karere ni umuntu wese wamaze gutahura ububi bwa ideology mu karere. Ariko umuntu wese ugifite ibitekerezo bya ideology kuba kumututsi wese yapfa. Abarundi barazamutse mu Minembwe, barahari bari Murenge, ariko kuva bahageze ntabwo impfu zahagaze. Kubera iki? Nuko kiyaje ko bakiri mu bitekerezo byabo. Uravuga igisirikare cy'u Burundi? Igisirikare cy'u Burundi cyageze hariya kija abanyamurenge bari batuye, ariko nta banyamurenge basubiyeho babaga Abarundi baje. Abanyamurenge ntibagiye iyo bashaka ngo Abarundi barahari. Oya, inka z'abanyamurenge ntizaretse kunyagwa ngo Abarundi barahari. Abanyamurenge ntibavuye mu karere barimo ngo baceho batari basanzwe banyura ngo nuko Abarundi bagiye. Kubera iki? Nuko abaje nabo basanze bose ideology nimwe. Rero icyo nshaka kubwira niki, intambara twagize si ukuvuga ngo twirwe tudefanda ngo urabona ngo leta y'u Burundi. Abarundi bari kumwe na Tshisekedi, bari iyo uvuze Tshisekedi bavuze ikombinezo ya FDLR. Abo bantu bose ni ideology ya Kayumba Nyamwasa, ya ideology yo kuvuga ngo nta mututsi ugomba kuba mu karere, abantu bose bagomba kuba derasine. So icyo nashaka nagusubiza kuri icyo ngicyo nuko nta tandukaniro rya CNDD, nta tandukaniro rya FDL, nta tandukaniro rya FARDC. Bose bagizwe na systeme ya ideology ya genocide. yego. Kandi iyo genocide umuntu ikiraho impact wa mbere ni umututsi uri muri Kongo. Ubwo ndavuga abatutsi muri no, ndavuga abatutsi muri Sud. Kubera iki nakubwiye ngo niko bimeze? Nakubwiye ngo kuva Abarundi bagiye iwacu Murenge impfu ntizahagaze. Titwasubiye mu turere twacu, ibitero ntibyahagaze, inka ntizahagarizwa kunyagwa. Abanyamurenge ntibagiye iyo bashaka, ntibagiye nk'abandi bakongomani, bagumyeho bari bakomeza kwita uko bari bameze. Nta mpinduka zahabaye. Ntacyo muzi icyo bigeze babafasha, ntacyo bigeze nta na kimwe, ntacyo. nta gutabara abaturage bapfa, nta gutabara habe n'umunsi n'umwe, nta munsi baradutabara, nta nicyo tubakesha ngo tuvuga ngo Abarundi ngo ari umutekano baducungiye. Ntawe. no gukingira ikibaba ababica, kororosa nuguheka impyisi ukayororosa ingobyi y'umwana. Nuguheka impyisi urabyumva mu Kinyarwanda, ni nuguheka inyamaswa warangiza ukayijisha ingobyi y'umwana, ariko indani harimo impyisi.
niko kubwira umuturanyi wawe ukamubwira ngo wa muturanyi wanje we nimba umwana waryanye ku buriri reka nanje wanje arasinziriye reka baryamane warangiza ukagenda ufite ingobyi ihetse inyamaswa akaba ari ujana mu gihumbo akayiryamisha hamwe n'umwana wundi muntu wa muntu akizera ingobyi waje uhetse umwana ariko atazi ikiri mu ngobyi ariko icyari gisanzwe kitubya nico n'ubundi caje kidusanga yego so rero ku musozo bwana Michel wayavuga ntiwayamara kandi nzagutumira n'ikindi gihe dukomeza ibiganiro uravuga itanga ubutumwa yaba ari ku banyamurenge urubyiruko cyane cyane rushukwa n'abantu nka Bakayumba Nyamwasa n'abandi bafite ideology yo kuba bakoresha hari imvugo ipfobya nk'iyo Kayumba yakoresheje hari no gushyigikira abajenosideri ugakorana nabo ku mugaragaro ku buryo bugaragara noneho hari no kuyobya urubyiruko kugira ngo nirumara kumva iyo message buriya hari nk'abantu bazumva bumva icyongereza bazumva kiriya kiganiro Kayumba yakoze bahita bavuga ngo wakuze kwa mugana ari byo ubundi ibi bintu nta hantu abanyamurenge bahuriye nabyo niki gira ubutumwa uhabo bantu bose ibyo byiciro byose mvuze urubyiruko abumva ibyongereza abumva ikinyarwanda abashaka kuyobgana na message Kayumba Nyamwasa yatanze hariya ndetse n'abandi batandukanye. Mbere kuko subiza kino kibazo ndakubaza bwana Gatete. Abanyarwanda yego bacitsemo bagira ibice bibiri. Bagize gute? Bacitsemo bafite deux parties, bafite ibice bibiri. Abanyarwanda cyangwa abanyarwanda bafite ubumwe. Abanyarwanda bafite ubumwe cyangwa bacitsemo. Higeze kubaho gutanya abanyarwanda mu mateka. Singukiye mu ry'uvuga umabare kandi babamenye makuru ndakubaza. Urebye abanyarwanda bari mu gihugu n'abagihunze kubera ibyo bakoze bakaba bavuga ko bakirwanya n'abari mu gihugu. Izo pourcentage z'abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu wazinganya? Oya ntago nazigereranya. N'abayitwa ko bari hanze bavuga ko birirwa bavuga ko nta kigenda. Dufite ibyiciro by'abanyarwanda batandukanye ariko mu by'ukuri ugiye kureba abanyarwanda kugeza ubu ngubu abashyize hamwe abari n'ibyo leta y'ubumwe ikangurira abanyarwanda n'ubumwe bw'abanyarwanda kandi iyo pourcentage niyo nini ariko bitabujije ko hari abanyarwanda bagifite ya ngengabitekerezo yo gushaka gutandukanya abanyarwanda. Yego asante urakoze cyane musubize. Yego urakoze Gatete kuri ico kibazo. Reka ntanga umuco kuri kino kintu Gatete. Iwacu urabona inka isanzwe uzi inka nawe urazizi. Yego twebwe iwacu inka igira amabere angahe Gatete? Inka igira amabere angahe? Amacebe. Amabere y'icebe nangahe? Amabere kw'icebe y'inka nangahe? Uri murana yanyereka 8 siko? Yego inka iyo yapfuye amabere abiri mu mabere ane tuza tuyita ngo ni igisango. Iba yasanguye iba yapfuye. Yego ariko iyo yapfuye ibere rimwe ntibayita igisango kuko tiyeneje kimwe cya kabiri tiyagize moitié y'amabere ifite. Yego iba ifite 3 mazima n'irindi rimwe ryapfuye. Nibere rimwe ryapfuye. Iyo nka ntabwo mwayita igisango. Inkoko yateye amagi mu cogo 20 hagaturagwa amagi 16 iyo nkoko wayita igisango? Oya. Andi magi akaba amahuri urayumva? Iyo nkoko wayita igisango? Oya. Abanyamurenge ntabwo tubasensibiliza kuruzi kuvuga. Abanyamurenge 99% bemera kwirwanaho. Yego bemera ipfudupfa, bemera akarengane kacu, bemera ko ari abanyamurenge, bemera ko bagomba gutaha, bemera kuko bagomba gufasha ababyeyi bacu. Izo mbaraga nakubwiye zaturindiye muri kara karere tudafite ubundi bushobozi indi support yere yose ni imbaraga z'umwe w'abanyamurenge purusa 99. Iyo purusa imwe ni nka ya mapurusa 3 ari hanze y'u Rwanda avuga ko u Rwanda rutagengwa kandi abanyarwanda babayeho mu munezero no mahoro. Voilà. So nta nkoko yo turaga yogira amagi yose ngo aburemo amahuri.
aba masunzu batawimbi n'abantu ubona nka batanu baje kuri YouTube ntibanageze ni purusini abanyamurenge nakubwiye ngo ni purusa 99 n'ibice 9 iyo point 5 nyirimo tawimbi n'abantu ubona ba muri Gantama ba masunzu bari kumwe n'uyu Kayumba ariko imbaraga z'abanyamurenge nta handi zikomoka zabesheje abanyamurenge myaka yose nakubwiye zirwanye kugeza ubu nyine nizo purusa nyinshi kuri kamera rero sinobwira abanyamurenge ngo ndabasensibilize barasensibilije abanyamurenge sinobwira ngo nimuhaguruke barahagaze bagize imyaka 8 bahagaze nta wicaye sinobwira ngo nimukanguke barakanuye sinobwira ngo nimuhindura amaso yanjye ngo murebe ngo Kayumba Nyamwasa havuga abanyamurenge bose aho bari bazi ko ibyo Kayumba Nyamwasa havuga bihwanye n'ibyo masunzu yovuga ryahuri rimwe byavuye mu cogo cy'amage 20 so umuntu ikiriho imbaraga masunzu na Kayumba Nyamwasa bashoye kugira ngo babanze bigarurira abanyamurenge nuko ducamo ariko ntibizakunze gucikamo kw'abantu nuko ngo hariho parti ingana niyasigaye zingana zombi ariko nakubwiye ngo abanyamurenge 99 n'ibice 9 bari mu mugambi wo kwirwanaho bari mu mugambi wo kwirenganura bari mu mugambi wo kwigira bari mu mugambi wo kwirwanaho kundwaro bari mu mugambi wo kwirwanaho mu bizo dutungisha abavyeyi mu buvuzi muri education mu buhinzi kudatuma duhagarika mugambi wo guhagarika impfu zidukorerwa no guhagarika inzara mu karere kacu no kutava mu karere kacu ibiza abanyamurenge izo purusa nkubwiye abanyamurenge bose bazirimo ariko cyadutunze ino myaka 8 tutagira ikidufasha twifasha twenyine yego so abantu ipurusa zitageze ipurusa imwe nibo baba bari muri iyo ideology kubw'inyungu zabo bajyana kubwiye ngo babeshejweho n'inyungu zabo batemera ko bapfa bafusha bavandimwe batemera kuko akarere kasenyutse wabo hatakibaho batemera kuko genocide dukorerwa ahubwo bakayikoreshwa kamasunzu bakamukoresha kudukora genocide kabarya abatutsi muri 94 bari mu Rwanda bica bene wabo yego abo ndibobura nta na genocide yo ba accomplished batakoresheje bamwe mu bayikorerwa ivura byemera rero aba tawimbi na masunzu nibo bahaba accomplir mission ya genocide mu banyamurenge iryo ni ryagira imwe riri mu cogo tuzuye amagi mazima nta n'umuntu bazavuga ngo nta muryango wabuze ikigoryi ibyo ni ibigoryi byacu natwe namwe murabifite abanyarwanda ariko si nuko amagenda ngo u Rwanda ngo rwacitsemwo u Rwanda rwacitsemwo rwubaka amazu hejuru yandi kubera abaturage babaye benshi mu gihugu Nahimana ubu novuga u Rwanda n'ururangiriza muri Nahimana u Rwanda n'ururangiriza muri Kayumba Nyamwasa ubu ngubu Kayumba Nyamwasa wirengagiza imfubyi z'abanyamurenge zirenga ibihumbi zatewe na zino ntambara akirengagiza abatutsi bene babo baguye mu Rwanda uwo muntu twamutega muri irindi terambere ko yazana irindi terambere mu Rwanda rutiri hano ntaryo none uko rero bana gatete uriya ni ihuri ryanyu natwe dufite amahuri yacu kandi ayo mahuri yanyu ntabuzi nko guturaga abantu u Rwanda ko ruroroka ko rurateza imbere abaturage rutanga umutekano development yose ruri mu bihugu birangizwa n'isi kandi rufite Kayumba Nyamwasa natwe tuzageraho twikura ino kota turangizwe n'abandi bakongomani bose kandi dufite amasunzu ahari n'ubundi turahari kandi ahari arara mu migambi yo kudusenya nawe Kayumba Nyamwasa ariko nta munsi n'umwe twigeze dutakaza akarere kacu turacaka rimwe kandi tukabeshamo no kwigwana kubera iki kubera ko abanyamurenge baracyari umuntu umwe igituma mvuze ngo ni umuntu umwe no kubera iki nuko ipurusa nyinshi 99 ari imyemerera kubaho kwacu no kudashira ariko iyi purusa 0,5 niyo imeze nka Nahimana ni imeze nka bari abakayumba Nyamwasa ni imeze kimwe n'uyu Omega warapfuye Kayumba Nyamwasa ari amagambo yose yaturunzeho abanyamurenge yo kuducumita n'umubabaruga yapfuye igisonga cye cyane kiguye igoma cyaguye ku myinjiro y'igihugu buriya Kayumba Nyamwasa arasa n'uwari wageze Gisenyi gahayumva ko nawe agiye gutaha agiye kwinjirira ku maraso y'abatutsi none umugabo umwe ngo bigeze kumukubita babo mu kabari kunywa inzoga baramukubita arababara ngo atahe ananirwa kwigwanaho mu kabari ngo ataha kubita umugore wiwe mu cimbo cy'abaga bamukubise Kayumba Nyamwasa Omega arapfuye none ga abanyamurenge ni bagiye gucumita inabi y'urupfu rwa Omega urumva icyo kintu ubwo ni kuvuga ati u Rwanda sinshoboye kurukubita sinshoboye no kubesha abanyarwanda simbabeshe ibyo ntacabesha abanyarwanda badafite none ga abo nkubita ashoboye n'abanyamurenge kubw'umubabaro wa Omega twebwe twabaye nk'uwo mugabo wakubiswe mu kabari ngo atakubita umugore wiwe mu cyimbo cy'abo bagabo nuko ngo karatuziza Omega harimo arabasiza Omega
nico nico nakubwira bwana Eh, Gatete. Ya, akabi gasekwa nk'akeza. Michel ego. rero reka Mm. ngushimire, ndabizi ko ikiganiro kirakundwa n'abantu benshi badukurikiye, kandi Asante cyane. basabe ko mujya muri commentaire mukandika hasi Mm. mukatubwira ibyo mwifuza ko tuzaganira na Michel ubutaha, kuko ni umugabo uzi kuganira cyane ku buryo bigoye kugira ngo ube wanamuca no mu ijambo ndetse ube wanamuhagarika no mu kiganiro. Ariko bwana Michel, reka ngushimire kuba wemeye ubutumire bwacu hano kuri Rwanda Nordic TV, kandi ngusaba ko n'ubutaha nitugukenera rwose uzitabira. Murakoze bwana Gatete, kandi turabashimira mu kino platform mwaduhaye. Imana iheze umugisha mwinshi. Yes, reka nshimire rwose n'abandi bo muri gakondo n'abandi banyamurenge bose aho bari, kandi nongera mbatera courage ku byo murimo murakora, courage kurwanirira gakondo yanyu, kurwanira ababyeyi banyu, kurwanira abana banyu, iterambere n'ibindi bitandukanye, ndetse no kuvuguruza abantu nk'aba ngaba nka Kayumba Nyamwasa uwo wagerageje kugoreka amateka yanyu. Reka ngushimire rero mu kiganiro, kandi mbibutsa ko nge mwari muri kumwe ni Gatete Olivier wa Rwanda Nordic TV. Turavugana ndi muri Denmark, naho Michel Mfitumukiza turavugana ari muri Amerika. Reka ngushimire cyane. Murakoze cyane bwana Gatete.